بەشار ئەسەد یەکگۆدەی 22 مەها شباتا دەرباز بوویدە 13 مێی وەک ڕۆژە هەڵبژاردنێن پەرلەمانتا سووریایە دەست نیشان کرد وەک یەکەم سەرۆکی سووریای بەشداری دە پرۆسەیە دەنگدانێدا کرد دەگەل هەفژینا خۆدا بەشداری کرد و دیسە ڕاگەاند گوت تشتێ نەهالی سووریایە چێت بێ بە دەستێ ئالیێن دەرڤەیە ji bo xistina dewleta Sûriyayê. وهي أول مرة نكون في مشاركة من رئيس الجمهورية وعقيدته بهال از یکم سروک سوریه ما و دگل هفجینا خو هفلی پروسه دنگدانا پارلمان بومه راست ترور گلک ویرانی گهاندن جرخانا سوریه لنکاری ویرانی بگهنه جرخانا جواکی الأساسية في سوريا البنية الاجتماعية الهوية الوطنية. زیاتر 11 هەبەربژار لە 15 بازنێ دەنگدانی هاوڕێکیە ji bo 205 کورسیên پەرلەمانە سووریایê dikin Li dabeşkirina baznên hevcartinan proseya dengdanê bê tenê lê deverên dibin kontrola hikûmetê de bi rêveçûn. Her wiha sindoqên taybet ji bo deverên dervî kontrola hikûmetê hatin çêkirin ji bo welatiyên ku dixwazin deng bidin. Li her yek ji Raqqa, Dêrê Zor, Heleb û Êdlib û Hesekê. Lê parêzgeha Hesekê û deverên Rojavayê Kurdistanê Kurdan helbijardin baykot kirin. Lê proseya dengdanê lê deverên dibin kontrola hikûmetê de bi rêveçûn wek Murebbe'el Emnî lê bajarê Qamşlo. و cihên hikûmetê lê bajarê Hesekê lê li Kobanê her wiha Efrînê tû merasîmên helbijartinan bi rêve neçûn. Di helbijartinên vê carê de Hizba Beez bi lîsteka cuda û dibin navê lîsta Yekîtiya Niştîmanî beşdarî kir. Ji aliyê xwe ve jî opozisyonê helbijartin baykot kir û ragihand ne şefafiyet di proseyê de heye û ne dibin siya çavdêriya navdewletî de bi rêve diçin. Ji bo vê tê pêşbînîkirin Hizba Beez piraniya dingan bêdest bêne. Her wiha opozisyonê di beyannama xwe de jê rola perleman kêm kir û diyar kir di heyama 5 salên derbas bûyda. Tu rola perleman dê çareserkirina krîzên ku rûberûyê Sûriyayê bûne ji krîza derayî û civakî û siyasî û şer nebû. Ev duyem helbijartinên perlemana Sûriyayê ne jê dema destpêkirina krîza wî welatî ve bi rêve diçin. İbrahîm Adem, NRT.